Bolibo kurobo konye gochia sawantu watari kwenyara na bone chinka chile chintaka numo yego kolekana sensemo yeskuru joboroso ya ititime ye county ya Kisii omoyego boy goba koikiranwa na bwatani aparae gati ya unomo bunge Anthony Kibagandi na bego nomo MCA Richmond Manani roboti oru asenchera yoboime magega yemetenye gusangiria bintu na gusiruna abantu bwato kuganio kuya tegia kiombe gia Donya Charity Mission gaikensema ya ititi award ya bogusero likora na chindagera nechianga asibali bwato kugani abarai baikira na somo yegoyo na munomo women rep Kisii Donya Abuli omo jumbo kitutu chache South Anthony Kibagandi omo MCO bogusero Richmond Manani gati ya banda abanga bakiro omo yegoyo koko Inuoro chento bapogoletio boyanga, nto bapogoletio ndagera, kono gakebe bara ko babosa. Kono ke bagandi nere kera ikungwana na tore ndagera basani bagotoa, ke bagandi akandetero mochere egunia ye. Mone kuma hoteba. Akamanya kondetera emionyo to begete mabu, omochere omaite tokorosibira monyo. Igomoro chomo chumbo inono muya. Ndaitege ntujuka muran konyera banginaba. Enchira turabaroserie bakonyora ebisomoni bike batike kubuguria amadeni y'ebyombe asingo abande bakure bakobe y'ebyombe ebyo osana ngainere ekigio kamogo nkonyera igo sisita atichiao Donya nagikire kurobekana gukura uno muraibwa Azimio Raila Amolo Odinga kagoteba kurobekana ngokoleta machibu aseme chando ime ya Kenya. Jambo naweza ambia kiongozi wetu wa Azimio kwa sababu niko wiper, tuongee na if possible tujiulize nini ilifanya tukaanguka wakati tuliona wazi njia ilikuwa imepanuliwa na sisi ndio tungepita. Sasa kushinda ya kupeleka watoto wetu kwa street, wamama wafanyi biashara kule Nairobi, mimi ningehimiza watu wetu wa Kisii tafadhali, na nawashukuru sijawaona kwa maandamano kwa sababu maandamano itupatie faida. Jameni, tumekataa. Kibagandi ere nigagikelibe ko ngobo koreri bo waziri w'Ekisemi Ezekiel Ombaki Machogu mono asaba ya balimu ba. We are not happy with the distribution of the opportunities across the country, not just in Kisii. CS Machogu, I'm addressing you and the ministry. You know the corruption you have been involved in. You took opportunities for our people and took them to your clan and the people of your community in Abaguche. And I'm not mincing my words. So we are telling him and the president, while we appreciate you gave the community that opportunity, Mr. Machogu is incompetent. And we will say it here, we will say it in Nairobi. Unless he decides to do his job, awache kujaribu kuimpress a few people out there. Abisio mo women rep Kisii ni atebire negendere no bokoreri asaba menyive county. Magega yo murobiro Donya Charity Mission kwenye kwa sensemo ya Nyaribari chache kwenda sensemo ya South Mogirango kwenda sensemo ya Bobasini kwa chiraiga sensemo ya Kitutu chache South asensemo ya Tiesa Nyere kwenda Kivuna na gende no murobiro ya Chibunge au ime county ya Kisii. Reporter ya Ndizi TV kwa sensemo ya ETT kutoka Sebo